blejski pirofanovi, evo na našoj novoj epizodi blejskog piročeka. U današnjoj epizodi ću vam pokazati kako učiniti Ninja Turtles petardu. Dakle, vi koji ste malo stariji se sigurno biste se mogli sjećati da kad ste bili mali su na kiosku služali biti ovi kornjače i bili biste to kupili, bili bi vam dali neku figuru i bombone i sad je on neki dan išao u staru kuću i štja ništa i on naletja na to i on se odmah vidi da ona ima dobar potencijal da bude jedna dobra petarda. Sad ćemo mi prvo što god tega učiniti. Za današnji eksperiment su nam potrebni to Ninja Turtles to, po fitilj, barut, žlica, izolir traka i malo glinamola. Prvi zadatak nam je vzeti ovu Ninja tu kornjaču i tu kono na, vidite, jer ima dvije buže. I na jednu ćemo staviti glinamola da je zatvorimo, da ne bi tu izašao barut. I nakon tega ćemo uzeti malo izolir trake i to sve zalipi da bude što čvršće. I nakon tega kroka potrebno nam je nju otvoriti. Gledajte. Za sam tamo. Mali tehnički problemi. Potrebno nam je, ovo je lično ovdje ostalo. Potrebno nam je nju otvoriti. Staviti, uzeti barut. Te je nasut u ovu gdje smo stavili to prin. Još malo, to je sve dobro. To je dobro. Malo ćemo i dignuti malo da to ne bi poizgorilo. Evo ovako, to je dobro. Nakon tega koraka uzmemo ovaj čep. Stavimo i dobro zatvorimo. Uzmemo fitilj, te fitilj stavimo u rupcu. Eto ga. I kaj je to te sa petarda kornjača. I sad uzmemo još izolir traku i ovaj rub gdje se ona otvora zalipimo za svaki slučaj da to bude jedna dodatna sigurnost da se to sve ne bi otvorilo. Sad to dignemo i eto ga. Sad smo mi to lipo zalipili. I eto ga. To je to Ninja Turtles petarda. I nakon tega sad slijedi prezentacija. Dobar dan, blejski pirofanovi, evo nam sad na testiranju. Ja bi samo još prije tega voli napomenut da sam ono učini imao dobar mjesec dan i više, tako da je to tako stalo jer bila su gruba vremena pa se ni dalo kako snimit. Pa no, te kad ne sparao, imajte razumijevanja. I eto ga, sad slijedi prezentacija. A dobrana! Ha, tir je tir, sad. Nije ništa ekstra, ali je sparalo. Čekajte. Eto ga. A ovo je sad utruđe, to sad nećemo tica. Ali vidite, sparalo je ništa. Opet dobro. I eto ga, još prije kraja bi voli reći da će se u četvrtak biti video za majice i pa bi voli da vi svi što ste se približili za majice da pogledate video i da budete spremni da vidite što ćemo mi sad kolo tega učiniti. Eto ga, to bi bilo sve za današnju epizodu. Vidimo se u sljedećem videu.